Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Rero nuko turagarutse kugira ngo twongere kuba muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira tubanze rero ubwa mbere na mbere turamukanye gahuri nabo banzo duziganza turamukanye rero turamukanye guyi urakoze kundamukije ariko yewe ntiyaramukije iyi ndabira ngo nuko ari karirukanga ngo bisi ramusitse kasharika ntavyo bisi ngiragusitse ntaco niwicara muri bisi uce ufata undamuse turamukanye rero ni prote turakingewenje mutegekira gatatu ca kino kigano ca rego gutazira Imana no guhimbaza muri kino gice rero nzananye na gwagwaruka kandi rushushe yavuga ati jiwe kabisa wese ku giti cyo yavuga ati je nditeguye inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizobi nanje ni prote turakingiwe nk'ibisanzwe muze rero turabayikaze tubane muri no mwanya mwiza ndazi ko kugirana ibihe vyiza reka kino kivora inoso kandi ndekurire hariya hijya kwa Iva na mahoro kuri ko ravuga buke none ndashima Imana je numvise ko mvuga amakano umwuka ugahakwa guhera wamenga ndiko mvugira match gwarategetse da Chaberate Barcelona ukavuga nyene nuko rero ifata kwikase muri uno mwanya wo guhimbaza abantu gutazira murakoze cyane ubutekereje ne bwinshi uradushira mu mwuka kweri turatamba canke turagira aho hasho gusa cyo dusenga dutaye muri fata nimwave mugwa uko birahambaye je mbonye witonda cyane nkabe yani hano umuntu kweri akoraza gutuma dutamba canke turaza kwifumbereza bo baca umugani ngo ivuri hoze ryotsa inzu ngwiki ivuri hoze ryotsa inzu bakayotsa nyene kandi kuvuga menshi siko kuyambara nari nistunze ngo bacenga ubutsa gushabura tagata ngaho rero tagatisha tugende leta twese dukoma amashi isoko y'ubu simambu mundo iri mu mana nyamana n'ubuzima isoko y'ubu simambu mundo iri mu mana nyamana n'ubuzima ubuzima bw'ibimera byose Imana yabushize mu butaka isoko y'ubu simambu mundo iri mu mana n'amana n'ubuzima twese isoko simambu mundo iri mu mana n'amana n'ubuzima isoko y'ubu simambu mundo iri mu mana ubuzima bw'imera zose Imana yabushize mu butaka isoko y'ubuzima Imana isoko y'ubuzima iri mu mana isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu isoko y'ubuzima iri mu mana nundeke nagusise nabuzima sinobaho nundeke
iki cavuze Roki ati nuko bakarangije avuga ati ifuti bikenewe turarangije rero ikiganiro cyacu cuno munsi tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntago kugeza no mwanya kino kiganiro kirangiriye akaryoshe nigahora mwitama ndazi kubagize ibihe vyiza kandi wanezerewe ariko kandi akaryoshe gasigaye hano ugumane natwe kuko ibindi biryoshe biguma biza reka biguma biza ariko reka tugushimire ko wafashe umwanya wakadukurikirana dushimire Wizo B twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu nanje nishimire nari buhinga bw'ivyuma ibi vyuma byose bikaba byari ugahanga kiwanje ariko Imana yabanye nanje naho nihabwe icubero yakoze shimire Robeni yaduteramishije shimire Ivan shimire hajya no badondagura nk'abamara basha umwanya wabo tujana ariko shimire Happy shimire Eliane hajya hirya Eliane harinde shimire de Sorange narivuze Dorcas turamukumbuye navugwe shimire hariya Gilen nivyo dushimire Berize ndabona ibana umenga n'umugeni agomba gende ku mugihe bwiyageragende biramugora dushimire rero Benina muvuze twongere tumushimire ubugira kandi kuko mu bice bitatu byose yagaragaye nk'umuhizi kandi yakoze ibikora inka havuyemo kimwe gusa inka ikora umuntu atokubaho gukora dushimire Sofoni genda kuriyo tugushimire nawe dushimire Martine nitwagaruka nazoca turirimbisha ya ndirimbo reka kwibaze irahandurira reka kufutakaza umwanya nuko rero tuzosubira mu kindi kiganiro kizosukurikira tutarika ibiganza tubipfuriza ibihe vyiza tuvuga tuti bye bye na ubutaha bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.